ere hemen gaude Ekialde Barrutiko Berdintasun taldea. Azaroaren 25 emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna gogoratzeko. Indarkeria matxistak desberdintasunaren eta gizonen emakumeengan duten boterearen adierazpen beldurgarria izaten jarraitzen du. Horregatzera gatoz. Buenas tardes a todas y todos. Este año estamos otra vez aquí, el grupo de igualdad del Distrito Este, para recordar el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La violencia machista sigue siendo la expresión más aterradora de la desigualdad y del poder de los hombres sobre las mujeres. Venimos a luchar. Gure alde oiogitera gatoz, eta jada ezin dutenengatik, eraikituztelako edo akituta edo deusestatuta daudelako. Isiltasunak indartu egiten ditu erasotzaileak eta babesten dituztenak. Ez gaituzte isilduko. Oiuz borrokak kantu eta dantza egiten dugu gure burua bizirik eta libre nahi dugula esateko. Venimos a gritar por nosotras y por los que ya no pueden, porque las han asesinado, porque están agotadas o anuladas. El silencio no